Kang yang kepeng dolanan kok. Dolanan apa? Hah? Dolanan kae sekongan kayak zaman kemingen. Sekongan? Mas sekongan kan aku zaman gemen gue ngapa? Wis gede aja dolan sekongan. Nah, yang Malah kepriwe kepengen wis lah. kaplak aja gue dolan sekongan. Nyamen. Man ujar-ujar ya wis ben kok nyotok bulet batir bae. Ben piye nggo saingi sekongan. Tapi temenan ya, aja ngelomboni. Kanca-kancane kon pada ngene. Wis gampang pokoknya kok dolan sekongan. Sini kok usah kuwatir karo aku. Itu golane batir. Si penting gua katokan aja udah bra kayak gue. Astagfirullahaladzim. Wis udah bra pupune ireng kayak gue dan rambutnya ngedabut kayak gue. Tekan di ora. Nyong mau katokan lah. Lah ben kepriwe ora katokan kayak gue. Lah kok katon apa ora Kepengen isin? kayak Ora isin kok didelengna kae wong cewek-cewek pada liwat gondal gandul kayak gue. nyamen. Man keprimen. Pokoknya kok katokan. Kenang keprimen. Jan dua adikku jan saru banget kayak gini yang kayaknya kurung repot itu. Walah, ada saru lah ngapa-ngapane iki. Walah ora apa-apa. Oh, nek dua adikku tak jongkok aku bocah kok. Di dua adikku kayak temen saru lah repoti banget jadi gue adik. Walah. Ngene, ngomong ngene. Iya ngene, aja kesuwen. Dikeluk apa ya? Ndi. Oh ya, iya, glo ana apa glo, dah glo. Alon-alon bae. Ngene. Aduh pesan kuat ya nak Kang. Wis ngene. Mudun kok ndasi kok malah nongkrong bae iku anti. Pantes kon mudunnya kena. Nah. Aduh apa Kang? Aduh cukup banget ya nyong kok. Ora ge anu kon kae dolanan apa sekongan. Ya adikku njaluk sekongan kayak gue. Tadi katokan lah dene iki kepriwe ya? Lah usah ngomongnya ngel banget. Gue jangan ngel banget pokok kayak iki ya no. Men. Lu suruh katokan kayak gue kepriwe lah. Itu kok dari calon batirmu geng. Ya calon batirmu. Aku kepengen kuwe. Hah? Pengen? Aja. Udah lah wong adikku kepengen. Lah nangis ben ngono kok. Guling-guling ben ngono. Es. Tak tawani lah, mau payung menawa lumayan dari siji. Legi. Mas, arep es ora ya dari siji. Manis banget yakin. Iya, lu bisa nangis gede kok jadi buat apa orang yang istilah kasar. Iya, kok piran kan ya kan. Anu saya kelasnya bae lah ora apa-apa. Oh iya, beneran banget ya, siun banget kayak anak banget. Wis kayaknya tak tuwana susah nangis lah jeje, tak aku nangis. Ora apa-apa lah, saya kelasnya bisa cicipi. Lumayan. Wis deh. Wis mbak es kenalan dikit ya karo adine, tadi kakak enggak. Kenalan. Kenalan karo adine. Adine aku. Anu kae ya, pas temen ya. Adi-adine pada ya pengen iki ya. Ya ngono padha yang dari ade ya iki ya koyo kaya kowe padha bae. Ada gelutan karo adine kakak ditak. Singapura pokoke. Oh iya nu mikir njaluk sekongan. Iya, Lho wis kablak-kablak iki njaluk sekongan. lah usah ngomong ya jarku. Lah gue jodoh banget ya iku gue. Ya jodoh pokoke engko ngesuk dijodohna ya kenalan. Aduh. Iya semen lah. Mau kepreman nih jangan bocah sih ya. Iya sing penting bombong lah menang lah. Nah iya ya gue. Aduh mikir njaluk sekongan. Ayo don sekongan gue men-men. Ya iya. Kita ada donanan kayak bae jam sekongan yo. Kalau sekongan. Ada nakal maring. Nakal kayak pokoknya sing ngatur bae ya. Yo sekongan yo lah. Kaplak-kaplak kayak gitu nih. Pancen banget lah ya. Om pimpalai om gambreng. Sing beda dewek masang. Lah iya dadi masang. Aduh. Beda dewek ketika kali iki kayak iki, ketika iki beda dewek masang. Aduh lah. Masang nang ana. Sialan kayak iki ya. Jangan jaluk sekongan malah gue tubal kayak gitu kepriben ngapa-ngapane kok. Kayak nu jadi pasang bawang kotong ya ceritane ki nyung lah jan. Walah, dilomboni bocah kae kayane aku ki kok.
Siji, loro, telu, papat, lima. Ngomong apa lah? Ngomong apa? 6, 7, 8, 9, 10. Deng, wis purung ya, anu ya, ketone kayak deng sepi temen ya. Jajal lah. Set. Padha banget deng kayak sepi temen ya. Kabus kakang masang antene ora kewenangan. Bocah pada mengendi ya? Kayaknya ngumpet pisah-pisah apa nang ngendi dari keton. Bahasa lu nang kanan ngerti lah. Anak kantor. Ih, ora ana. Ini ya. Dan kayak anak lawang buka. Lawang kecil itu lah. Ini ayo mumpung kayak urung kesongan yo. Sakong. Hore asik. Tidak nunggu di benang kene. Oh, lah kae si Daglu ki pasang goleti kae. Ana wonge apa ora ya? Ketoke kayane ngumpet nang kene. Golek. Ketone sepi temen kayane ya. Tinggal helm keburuk. Helm apa uduk ya? Aduh, kolek. Kolek ya. Ayo. Aduh, asik. Aduh, karena dilenyong kayak bener-bener. Kabus lah, kabus. Yo, kalah. Cek masang, cabut helmnya. Pasang, gue. Pasang, kabus. Kita hitung ngantek 10 bubal kabeh. Oke, siap. Olah. Ye, cici. Loro, telu, papat, 6, 7, 8, 9, 10. Pada metu yang ono lah yang ono kasih temen goletin lah mending tak tinggal turun lah. Aduh. Habis hitungan ping 10 deneng digolet-golet ya. Aku keprian kok pasane tinggal balik ah. Pasane tinggal madang ya. Aduh. Kita perlu diselidiki ya. Kayaknya iya lu. Apa turun ya? Daripada penasaran pilih bayu. Pilih turu keplak bae lah wong. Oh wis turun sekongan kok malah turu, mbok turu kok. Yo, alarang. Dadang. Kasih kila apa kae? Kasih kila apa kae? Ini jadi penasaran pilih bayu pilih. Oh, anak gambar sikil kok iya kok penasaran sikil apa? Boleh lagi turu. Ada kurang ajar. Tinggal lagi. Oh, katanya tuan nakal.